Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazwibela enimba ngomhla ka-13 April. Yo guys, umane nje uLazarus wakhipha amehlo kakhulu, wathi andivanga. Uthi kutheni? Wangenelela unomfundisi wathi ayi uyabhuda lona uyabhuda. Wathi mana kancane. Taps. Thetha kaloku Azande. Uthi ubani obulale umfazi wakhe? Hayibo. U-Azande guys wamane nje waqala wayisola manje, wangenelela uNonceba wathi this is a very serious accusation. So chaza bhuti, kaloku uthi ubani obulale umama? Hayibo. Aqhubeka guys. U-Azande wathi hayi mna I didn't mean it like that. Wathi then what did you mean? Kubuza uLazarus. Wathi thiyakhuza. Uzoleka wathi ima kancane. Thetha Azande. Wasukumama ngeenyawo uLazarus. Hayi ubaba kaLazarus umane wathi hayi unxilile lo muntu. Ngicinga ukuba sonke sikhathele asidinga ukuba sihambe siyolala siyophumula. Wathi no, wathi kusho Azande, vele ndiyazi sonke isikhathi ndithetha la ekhaya kumane kuthiwa ndinezi emotions and-confused ondinxilile kaloku. Waqede wathi kodwa inyani futhi ndiyacinga ukuba yimi ngedwa apha endlini othetha inyani. Ayihlaba impama unomfundisi wathi ebusweni baka-Azande. Wathi ndithe wena onxilile hamba olala. Yeyi, esebona manje ukuthi no, ngeke phela manje sebuchitheke bugayiwe masekunje. Hey guys, usukume kancane u-Azande wahamba wayolala eshiya everyone's head spinning. Yo guys, kuthe sekusendlini ke Lazarus could not sleep obviously, and-ke uZoleka wahamba wayomtshela ukuthi hayibo sithethile ngalento ubusuku bonke. Azande was just mumbling lento akade yitsho abikade ingawenzi ngisho umqondo. Utata soze ayenze into kanje. Wathi ndiyakova sithando sami kodwa I can't stop thinking about it. Wazama ukuphephetha umlilo bandla uZoleka but kwanhlanga simuka nomoya. Kwale ngisho sithi-ke please come and join me sithatha ishawa ndawonye. Wathi okay fine, I'll come, I'll join you. Angafunanga ngisho ukuhamba guys because his head was still like having le replay yalamazwi lawa ka-Azande wathethe ngayizolo. Guys, akuphilike lapho. Hambile futhi uLazarus nodade wabo uNonceba bathi kuyoxoxa kabanzi ngale ndaba. Ubesho uLazarus uthi no, yabo this one we cannot let it pass. This one is serious. Asho noNonceba ukuthi ya kona kunjalo but angifuni uba ndihethishe utata kaloku yabo. Utata buza ngale ndaba I'm sure he's gonna lose his mind. Wathi kakade kaloku kade ngimbuza utata ephika, so no kuzomela sihambe ngempela siyombuzisisa. Wathi Les, mele sawuvula lo mnyango ufuna wazi ukuthi ngeke siphinde sisawuvala. Wathi vele the door is already opened and the key is lost, so into kumele siyenze manje thina we should not be tiptoeing around utata, mele simfese ngqo emehlweni. You guys, it's getting hectic. Ngapha-ke unomfundisi uhambile-ke waya kunyana wakhe u-Azande embuzisisa ukuthi kahle bengenelwe yini. Wathi kodwa Azande, yintoni ngawe wena mntana? Kutheni ufuna ukubhidliza lo muzi lo? Uyazi ukuthi khona kuthiwa ugcina imfihlo? Bendithi uzokwazi ukuyigcina le mfihlo. Wathi mama, kanti wena ukuliphi icala? Uyicala lami noma uyicala lalabantu laba? The way uthetha ngakhona ngathi uthetha iside labo hayi iside lami. Wathi this is not about sides man. Uyayibona into osuyenzile manje? Kanti futhi mesithetha inyani mntanami, phezolo bekungathethwa ngawe, bekuthethwa nge-invitation yokuya osuthini. Clearly wena awukakapholi nesilonda sokuthi awuvaze uye osuthwini, and that was your decision. So why ngaso sonke isikhathi mesikhuluma ngokuya osuthwini wena kube khona amabhathini aciphazekayo kuwena? That means vele nawe uyabona ukuthi kwakumele uye laphaya manje usunesilonda sokuthi awuyanga, usuqeda ukhipha imfihlo engaka. Kodwa Azande, how could you? Yo guys, wathi yabona lo muzi lo uzophuka ngenxa yakho.
wathi hhayi kakade lo muzi waphuka mama, kade vele, and it wasn't my fault. Vele lo muzi wakhelwe esisekelweni esiphukile mama. Yo, sesasho njalo wabeqhamuka ubaba kaLazarus echothoza kancane njengekati. Kubonakala ukuthi yabona nje lapha emzini wakhe mani akusimnandi, sekuthi akaphume manje ahambe cause yeyi sekumbuleke imfihlo ebengakaze acabanga empilweni yakhe ukuthi iyoke imbuleke. Guys, akupheli-ke lapho. Yeyi, u-Azande ubesathi bandla uzenzela ukudla lapha ekhishini. Thithi qala memfu Lazarus nodadewabo noNceba bayaphelezelana guys, bayobuza ukuthi Bhuti, what exactly did you mean by saying yesterday at least when you did not kill your wife? So please explain those words. They came out of your mouth and bekubonakala ukuthi you spoke them with seriousness man. It wasn't a joke. Umane wathi yabona mhlanje angikho emdlandleni okuthetha wathi hayi uzothetha kaloku kusho uLazarus. Wathi bukade uthini mawuthi at least mna andivazi ndambulala umfazi wami. Wathi I think you are overreading this whole thing. Ephendula uAzande, hayi guys ngimbone sebanjwa ngamawashingi bamuqinya. Wathi uzothetha kaloku, wena uzothetha. Uqonda ukuba utata uhethisha umama. Wey, kwaphuma wonke umuntu endlini guys, kwaphuma wena nomfundisi, kwaphuma wena baba kaLazarus bezama ukususa nje uLazarus emqaleni kaAzande cause yeyi ubesho ukuhlephula guys. He, kushubile guys, konakele. Akupheli-ke lapho. Le komabandla, hayi kumabheketwana. Shuthi-ke kunalento le kuthiwa i-parenting, and singabazali asiparenting ngendlela efanayo. uHlathi uke wathola ukuthi umntana wakhe uYanga oseqala ukuba yabo estagini, useze waba nama-love bites and stuff enikezwa yilo mfanyana lo ofunda naye esikolweni. So uThemethu ufuna ukumshaya ngebhande, wakhuza uThumeka, wathi umbamba rafu ngengalo, wathi hayi bo GBV. So nje eyi uHlathi ubona sengathi uyatotoswa kakhulu uYanga, fuze ngabe nje unikezwe isandla esiqinile, but uThumeka uthi you're gonna push her away, she'll be scared of you. Ebese emva kwalapho eba more promiscuous. So nje eyi emva kwalapho-ke kugcine kuvunyelene ukuthi no, it's fine, you raise her the way you think, I will raise her the way I think. Nje ayi ababonisani ngendlela efanayo ukuthi kumele akhuliswe kanjani uYanga, especially now that she is a teenager and she's starting to be like umntwana ongasiphethe kahle. Guys, emva koko-ke uhambile-ke uThumeka emtshela ukuthi lalela-ke bhuti, kuney'mali laphaya ebhenki from your personal bank, ngicela zonke uzidalule uzikhiphe ukuze sikwazi ukuyihlukanisa phakathi. Wasukuma mama ngenyawo uHlathi wathi iy'mali zami, wathi ewe kaloku ungangihlaseli, mina ndithunywe igqirha lwami. uNonceba wathi kumele usho zonke iy'mali onazo ngoba nginesheya kulezo y'mali. Uyakhumbula ukuthi siyadivosa thina, and uyakhumbula kunalo 2.3 million owawuthola ngesikhathi to divorce uZoleka. I have a share in that as well. So please zama nje unikeza ama-details eloya yakho khona soqala sikhulume ngokuthi le mali sihlukanisa kanjani ngo-half. Kuthe akayibulale, kuthe akayisakaze uHlathi. Kuye kusho kuthiwa easy come easy go. Like uthe methatha yonke le mali le kaZoleka ngesikhathi phela-ke emdivosa ey'tshela ukuthi okay, you know what, I actually walk out with something I won here. Kanti hayi ushade uThumeka, naye usethi uThumeka hayi bhuti, I need that share, which means now usezothola way less than what he got ngesikhathi edivosa uZoleka. Guys, easy come easy go. Avela lapho ngamazwela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqwabile niphathela amazwela enimba ngomhla ka-13 April. Yo guys, umane nje uLazarus wakhipha amehlo kakhulu, wathi andivanga. Uthi kutheni? Wangenelela unomfundisi wathi ayi uyabhuda lona, uyabhuda. Wathi mana kancane Daps, thetha kaloku Azande. Uthi ubani
obulale umfazi wakhe?